Kei te karo o te kāwanatanga I te heitara tērā Aotearoa te noho whakaraerai noa ki te matawhānui o te ipurangi ki te kore rātau I aukati I te mahitahi a ngā umanga nui o te ao. I kohi whakaaroa Jasmine Pearson I tētahi umanga ipurangi Māori I te rangi nei. Kei te ihuhupe tonu ngā umanga Māori ki te ao o te ara ipurangi. Koina te take I whātoro atu rātau ki etahi huarahi rereke. We don't have any reason to be concerned about our relationships with Huawei. Koina I te kamupene no haina kua aukatihia I Amerika me ahitereiria. Heoi kei te pai noi ho te mahitahi me Aotearoa e ai ki te kamupene Māori ki raro I a 2 degrees. They have helped 2 degrees bring good value here to New Zealand. They're a big company around the world. Engari, kua puta te whakapai a ngā mātanga maru I tā wāhi, kei te tirotiro a haina ki ngā tari kāwanatanga mā o rātou umanga ipurangi. Nā whai anō te uru paunamu ki te kāwanatanga o konei. Why has the New Zealand government taken a different decision to the Australian government with regard to security matters relating to Huawei's involvement in broadband projects? Hei tā te kāwanatanga. I do not intend to comment on matters of security. Heoi nā te kore aro mai o te kāwanatanga ki te mahitahi me ngā umanga ipurangi o ngā iwi, kua tahuri kē rātau ki te mahitahi me ngā kamupene pēnei I a Huawei. Engari kei te pātai te āpiti hana, he aha te tino hua. I tēnei wā, ko te rarawa anake te iwi kei te hanga I tōna ke huarahi ipurangi. Kei te tarea e rātau kia tū motuhake I runga I tēnei kaupapa. Te āhuatanga ngā iwi e hehi ana ki te toru atu te ringa ki iwi ke, ki wāhi ke, kai a rātau tērā. Nō rātau nā rawa. E hari te mea tērā āhuatanga he āhuatanga hou. It should be concerned about all vendors operating in this area, not just Huawei. You like maths? Nō reira ka haere tonu te mahi a ngā umanga Māori, I nā te mā harahara he mahi anō kei te rere mai. Jasmine Pearson, Te Karere.